Hello, good morning. Nabonsi Kevin, Sanakhang Hinkho kan lemin, Sanakhang Hinkho atipoy, Sanakhang Hinkho kamang zingi juga say nomin, Sanakhang Hinkho video ka post lo na hi ni som lang walta in, isun Sanakhang Hinkho video anang azo si tunga ki patu ka sayin tu na hi video chamcha kan sayim dingin si ting lahin nanga zingo politics tu aloa le valnoi le sit hian na India sumino na tuso tulaya karen tulai ta trending ho chungchang thu ho kan se ki ding hi in tuna hi unboxing i bol dio hi in tuna hi isi wireless microphone a khaw lo a khaw mang lo boil hela ke mang thei khat ka choke nen ti chu se khom dio hi in se si hi na si hi kaman jing sa hi in to hi si laya microphone ti pen hi na si hi ni hi in khát pen hui lang quậy tam hui lang su đã cái này hẳn có hall một tại đây là khát quay phần nào thì mi tới cái hồ đinh tiền là hình nhì ngã hi gà chú chỉ thả cái chỗ kia này hiện bỏ thả cái chỗ hầm tiền lệ hỏi gì à hi na ta hi cái ô hi hỏi ta là ngay phải ta là ra điều hiện hạ bảo cái bảo lô ngã chỗ sang hi clear hiện na si hi aman dòng tâm lô hiện si ya cái pi tam aman gà cái lâu hẳn na imagine cái chỗ hiện man dòng man tâm lô ai vanga chú quality hi YouTuber lo le hit mga interview ball ho hit ta tam ta hit amana hi in si achuki dong si hoi ka sa mama jing hi in ka tha cho ken hi in aman ga avia hutin ya man nam si hi $30 ka pi hi in US $30 hi in langa hi sanga man thom ding ka ta sani in langa hi ke man jama hi in manang man ta mai the hi in si hi min ha man the jing in ai le asunga pi mam ti ga be hitin na asunga hi microphone so hi ni hi in chong le si hi receiver ki ti hian si pai receiver si microphone hi in wireless hi in live song man the lo la mi ta kheu nang man the lo la hen vlog in bon azong hu camera a si pa hi su to stay ni hi ona hi le hin ki mang the hin charging wang bol jing nga in asunga be hitin na mi ta kheu na ki mang the ai lo wa hi le a simple nan chu na phone ana su to an power pa ho on na bol chun alang langan on to le chun connect ki bol jing hi in chong le 65 meter som gup langa gamla azong receipt ki bol the hin na phone to su to na phone to chun si microphone hi 65 meter la jong chu patia o ki the hi in asunga hong do tin na mo theu na asima simple hi in si ki $100 sita na bana hi ni tai hung tha hi na sunga hoi om si tile charging ball na hin na si charging ball jinga hi in siwang hi adapter om point adapter ka ti teng le si adapter siwang ki so ngai da na hi in si ki al wi sa hin na tai su to le USB si charging ball na hi in asunga hong hi smart jing hi bela kat na akil na hung tha hi in akil na ta hi bol tha le ki bol to mo ki su se lo si hin la hin power button om hi in la hi charging ball na type C a ki charging ki ball hi in type C tam na so si kha yong sun iPhone 15 ngai lo le type C ha ko na charging ball the hin se hi noise pollution hi in ta hi lai song khol ho ai ha ta clip ki bola thu ki sai the hi in mi to ki ho interview bowling long I bowling ti long chun ni ai za chu ani ni kha na ki kwai le chun langa microphone chaya boi to lo hela dam free movement na lungnom ta thu ki sei the hi in hoi the zeng in man tam lo hi in ya chu video bolting le hin video quality hoi le jong le asang hoi lo ai le chun mi cha se jing hi in ki jong ta hoi momong e katipo in masanga ka bolti la chu microphone ka bang po in hi chun na sang hoi pu ai lo le na o ke thei pu na ti jing ji wa chu na to hai si hi kan man hi in
ahoi choma na yet wai le ahoi chome na thil bola hoi hin ti vinang a ke chi lawa yong la hin sei ke nang sanga hoyong cho ke the hi in yong la si hi manjong man tam lo ni wai chan gen thewa dinga cho zo wai ja chu chi hi ke cho hi in chi chu tu ni unboxing ball lo dham na unboxing ball hong hi ni mi hon nga hon ball ba nom jinan gol hon ke ball ba yang om ji po yen comment hin bor winang ya chu YouTube channel na bol wa video na bol wa hi lesun microphone mic sang hoi angai in hot mong hi ki cho wina hi ne ma nang man tam lo hi quality hoi hi neo chakha e ronga pu tha na hi ni ka nei tai tua hi khat sipumai khat ni thumai ta in mi ni tong chou thei tai na interview ka bol thei ta in chu unboxing hin tua hi ahung tha ho khat nunga ning boy in iPhone 15 Pro Max so in amount unboxing bol na ka koi ding hi in tu ni video chan chu hi ding hi ta in jing ham khat le Sanakhang Hinkho hi video on nal reng anal ta kan sim ki ding hi in an so Kevin ang zong le sing cha channel long na vezing winang Sanakhang Hinkho hi 30,000k ahlin teng le give away thilpi do na ki panazala 30,000k ahlin ki panazala subscriber ti diham member ho la hung ki thlengding lottery ki lading give away ka pi ding hi in give away ti lechun iti ko amo achang ni hos iti ki chang the ham ti transparent lowai le hin transparent boarding pa hong ki ngai to ding hi chun thanum ta in Sanakhang Hinkho hi na zinga subscribe na bolwa ja subscribe button pa sin me en nang comment bol zing in nang video aban pa nang alvin ti in ka say no men 3 2 1 Hello guys, welcome back. Tu ni khwa hi, tu ni tha hi, ni khwa hi tapon, tu hi zana itan. Ka uning boy ama hi. Newcomer hi. Ahong hong til la hi in. So phone 16 ham 15 ham. Oh, 15 Pro Max 1 TV. Okay. 15 Pro Max 1 TV hi. Akito in. Akito hi pon. Lonin asa de boy. Hello. Puku bena ni sia pha bol boy ka panja 15 Pro Max 1 TV cho chu. No mo jong nang le na chan di. He puku bin na cho pi ham po. ka cho pi aman man ki pi din Okay, puku bin na cho pi internet wanga loan te hi asum pi di ama na. Puku bin ki ka cho pi ke ka cho pi He chi chen he puku chuma son ki pa tu is na yo na. Lawa ma try say Ama pi di hi zong le puku chuma ki pa tu is yo wen. So abani pini sai sa. kam tan ba da cho tu hong ye hon ta Tu chum ta. Video hin bol ne lang bala kan han de so to hi han de oi ta. Video ha hin na mo. Ha yo. To hi han do de oi ta unboxing bol de hi to. Oh. Ama sa pen in nan hon chai le puku ko na. Lim ka ta. Woo. Anh sẽ ông thể dừng với cái cùng khát cả ông ta này bằng phone thả trong các cái chỗ độ dầu này phone mà ai hiến ra như chắc khả nào không có nên bôi in vàng các cái chỗ độ ta nã nha. So this is the new iPhone 15 Pro Max 1 TV. Cái gì ăn chín xoay phần xả ra nữa hả? Alo thầy đâu chứ là. Cái gì? Aku ti ja na da sa na ki ko. Cái một gội lệ ta in cầu độ và lipstick bao căn kinu man heo. Ở đây nghỉ bên đây so sánh của nó làm chi à charger chi iPhone tu ni ni khóa. Ai cho hin kap tong. Ê, hết bố. Aba se lop lo da kap then. asunga ipp hung mo se hon tu Asunga ông thì chỉ bao cái ông thôi. chi chu pi Charger thì long. sa jo ipp ta hong se hon tu Charger thì Type C. ta chi chi ta bang ko Type C cho ông số thao. se izana sa ha ma lo na Sao đan cho ông? bon ti ta khon ten na Sao đan ông cho ông số thao bên cho heo. ta pe na kit na ni pi naw no Just kidding guys. yes
chỉ bằng cái diêu sim không số không lại bằng cái hay không cái hệ phone là chỗ mà cái bị đại bộ số cái rồi hết cái hết thiên cầm tâm giật giá làm khát hình lâu tâm tâm là thiên thì chỗ trong bì làm meter khát hình lâu bị metal kệ half meter cái papo yo vena tuni phone hin cho độ thaya lon te abat hi song le phone cho độ thaya hum se thang ba over the phone to the phone plan how to explain about thằng yes you can explain cho cái im mà chang cái lâu bị the phone to itin la ham phone mà đi dạn thì đi ham cái phone hi om chi Verizon na chana nang account na pa na at the new line na free phone ng G to 14, 15 basic and 128 GB of free phone ng Jintin. I just will a plan dong zo hintin welcome ho start ho na man la cho ipiha free phone ho namulo ding hintin kay ho song pukhup chuna ama start plan ano cho kay hon free phone tabang ka dei je wa cho ama hi sum api tam ta cho kay ho je ya tua hi chizong hi ipihai home cha ki lai ta cho iPhone 15 Pro Max 1 TB va chu a phone mani la khana hi 21 point something cho kipede na dollar kipede hin a plan man jaw ngai lawa akiman hi cho midangin 36 man de midang chun hi le pro ho khu 120 or bel jong ipia tam ta la in cái hi pukhup an ma ka wang phatan ai le hết thế chứ hi si ai si aman hi sang là jago mani cha 1 TB ya na ang là jago ma ko na $850 discount so discount on bolova remaining 700 zaget ta bong so into 36 month without interest a plan to hong hi thalis a plan hi to hi mi nga hi le sun 42 something with ya with tax hong hi le sun unlimited hi na unlimited net jong unlimited hi as pe jong hoi Azu a fun feet of free and hello discount on $850 discount on bolova Pro Max ay jas ay long iPhone Pro hello iPhone 15 may yo kay kon pura discount siyang sa mo pi only $10 in 36 months yes ele 36 months so nga to is that a fee do account $10 36 months ay na to hi Verizon hi advance bill hintin sa first bill yung tam di as ito activation fee $35 from holding na ay to hi le ke one wave dia kasi wa to after 2 billing cycle 2 to 3 billing cycle ako na chi to credit $35 kamodio aban le ititai line mi nga ka hinwala na $42 per line with auto pay kamodio cho oh nice ele chi chu thil chu me ta he za ele po na nga chu na pi di chu akhang chu ipiti di ta ai chu kalai kanu ya line atam lo la ya sa bon ang tam ting le chun tiang chu alhom pen pen hong oh tu ta ja ki no ya tua hi paso joyful bo am ja so only one line ya so starting pen pa ka pi ding am one okay case on next year 17 Pro Max ka nga he za chi pa la sun na holai na mo ki tan long thing le chun ki hong line an full mate hitas even to ni ki bol do khat chu tua bol do ding anei si ai na YouTube channel na nei pan sa hon da ham ini ti nu han ja hi aban le na to say na ti no fuzam na from na fu na zong hai na sam jong ke sin na bol ja asuna asam keratin na bol ja asu it's not keratin keratin long ai boy ai le straightening ka bola straightening ka bola abana highlight ka bola highlight it's not keratin update in laham atu update in laham only highlight summary hello precise hello yes no to hi ke hona mi nga ho kong hin tiong le pukhu hi account owner hin ten pay manager ka mi din na aban le ji auto pay hin ten pukhu account na pa na adida de ta cha auto pay di ting sun account number le ho ki pi a khasi ile bill si ding na am hon ke in pi do in pi long ngang le abona ka ba tha ai chat na ke WhatsApp group ka sem de ke som so ka pan okay then to hi asai nung pi pe no chu hi le dang line ding aki hole ai poi hi di ke hon lo pi we don't yeah ele na de pe lo le okay si ju tu ni unboxing he kya se be le kam ding ding amane he ka bo lo te te di ati hon si ni wa atup tan tan zinga hi en si hi ko order wan ni ju wa hong fu ju wa hong fu hi en
ning boy in tu na chu tu ni la lum yang la hepu ka hin kho ki asu sok ta poi tin tu na la do hin a chu het ji dinga si unboxing ka bolo hi in midang bol ta bang ki bang lo mai the hi in amo hin USB cable kha pi thawa mi zo sin a het nung adapter long pilo what $1,600 here le rupees are three sat dia do it this song approximately a khu dinga chuna la kha da sang som thum da sang na ho chi ai ho Amazon na India pe na covered in tin le 2 lakhs is that tam valso it means Camera 1.8 66,000 da bang kha din tin tua hi ni kha chu kana calculate han so na ka calculate han in tin le like 80,000 valso profit ungo in tin cha chu asu dik bai kita Mình bol tao mà chỉ là cả cho con say để ăn là views này là được chứ. Chỉ là chú ý cái bol gọi tam tỷ lệ profit hi like 60-70,000 học tabang hi rupees sa atung di pa na hi US sa pa na hi iPhone zo hi India online la to din business bol ka ticket tayo sa. Khát về iPhone IPM chi hằng compare Di to. ba nga so. Ipi zong nei boss ago ri tam ipi ka compare din din. Chi hồi rồi cho chi về tăng chi iPhone 13 nhà na cái phone về bên này. Chi flat chậm nên chi bộ độ Thông bộ độ dần. A flat pa hi oi rồi tin na. ai le zin le pi tao tao na hai mo pas Thank you so much everyone. Ba mày bục bục năng gì à phone hồi tạ cái này tạ. Ball football pe azang không hong riêng đây. finishing sel ning ta tun Thank you so much everyone. keep supporting Keep supporting us. And- Sing Cha channel. chong pi ang chen an hall of nang na mo lan ve kit nang No kaya hi ka sorry sa full baling ka bolta pun maybe next year when I As have you do. 17 Pro Max 1 TV or 2 TV. I don't know. sum tong hall na ma ai ta na ho tu na hi top so la ki chen zu ki dai tai Ipipi hile so pite ho ka tu sai u chu na phat chung pi ka wa hile. A phai na phat chung pi kha lo wa hi zong la kho ta pun na. Anadam selo hi te. Thank you. Mang pha. Bye. ti chu ning moi iPhone 15 Pro Max of unboxing ki bol na hi in ama hin si adei mong zinga ki cho hi in si hi chong pi to unboxing ka bol han cho hi in khununga iPhone 15 Pro kan cho ni khuwa ti a he jinga dinga bol hi in nan la sa mai theo hoina sa mai theo ni lungel ho comment hin bor winang tu ni video chan chan tin next video ting le anaki mo to tin anaki o kita hote sika sun no hondam sel winang stay healthy stay fit see you in my next video bye bye